zazikhona ke inkonzo emhlabeni kodwa ayikho eyaba khona eyafana nayileyino ngoba mase kufika leyini bavaleka amehlo ababefikile ngaphambi kwabomkhulu bangabona ukuthi lona akuyena owagcotshwa la emhlabeni wagcotshwa emazulwini njengoba kade esho ubaba umfundisi ethi babembiza lo mama besho ukuthi wayebizwa ngohlanya akaza hlanya baba omkhulu kwakuhlanya bona kunomehluko umfundisi wenkonzo nomfundisi wala ekhaya akayi Bible school iBhayibheli lisengqondweni yakhe nasenhlizweni yakhe nesitifiketi sokuba umfundisi kusengqondweni ubethelwe ushembe ukuthi lo muntu afundisa abantu indlela ezulwini iyona ke into yadala ukuthi bangambona basemhlabeni thuphela ezulwini kodwa nawe uyavume phela makhona umuntu ozobe selandelwa abantu kade ukhona uyiqalela ibandla lakho esethatha kwalo kunakho umono uvuka ngisho phakathi esulwini Bunani uvele mafnani
Into encane le esihlangene ngayo namhlanje. Babe ngeke bavumeke abeyinkonzo ukuthi kube khona umuntu othi uthunyiwe ufuthi babebona inyama ukufana philisi konke lokuthunywa lokungekho ingqondo zabo ngoba bona babeshumayela into abayifunde eBhayibhelini lona bayishumayela into ayifunde eBhayibhelini wayekhuluma akwaziyo sihlangene ngokuzombonga ke namhlanje ubani asenzele into enhle kangaka engabe kuba afika ngabe singane ingabe sikuphi ingabe inqwaba la iseyiqathini abanye sebeshaywa amakhanda abomvu kepha ushembe ngokusithanda kwaseyibuta lendlu eyayichithekile indlu emnyama ngoba lokho kunye kwakufike nabanye abawomunye umbala uyabona ngabasikhuluma nje lemhlabeni ngempela ngeqiniso uthi uNkulunkulu uyokwenza uNkulunkulu afane nani manje ke thina asivumi asithanda ukwethu siyakuthanda ukwenzizwe yabona kwezizwe usiza izizwe lesisho enye indoda yayikhona emhlabeni isikhathi ithi anginakuthatha isikwa so sibanibani ngisinike osibanibani yasho into yashicelwa phansi yabhalwa yasayinwa namanje isafunda kodwa abantu namanje abakafuni ukubona kuthiwa ke babamkhulu ngesinye isikhathi esesentabazwe ababenenhlanhla kumuntu uNkulunkulu babeshiya phansi indaba yabefundisi labanye bese belandela yena okusho lokhu umfundisi wagcina nabantu abambalwa base becasuka phela umona nawe nje ukuthanda umuntu avela uthatha imali yakho ngoba phela abantu babe baningi esontweni ngoba bayafundisa abasebenzi bamabandla abantu bebaningi esontweni kwajabula nje kuzodla esimnikelo mase bethathwa yimi ke njengoba nila kumina nje wadinga abanye ukuthi phela umuntu mayephethe iqiniso ukholelwe eqinisweni yephethe lokuphelele ukholelwa ukuphelele bese lena ke ukholelwe emangeni akhohlwa ukuthi hayi noma ngathini unamanga ngoba akafuni ukuthi lo uvele ezulwini base bemthatha kwabamkhulu base bathathe bese bephuca abantu ngizwi ebashumayeza nje abantu bembona nangamele ukuthi cha nayo into efanele bayilandela base begijima ke beyotshela obasi babo ababephethe amabandla lezo sikhathi bathi kunohlanya la oluthatha abantu elubashumayeza inkolo singayazi wayesebizwa ke babamkhulu bizelwa khona lapha kule intabazwe esithi wole yakhona ngithi wasebizwa ke babamkhulu bamakhela ubizwa wafika belungu labaphethe amabandla hayi bakhuluma umthetho isicalo babamkhulu mase beqedile umthetho isicalo babamkhulu sesumba babamkhulu sewatshela uthi niyabona into engizonitshela yona yile
niyasibona lesithatha sakamthrini silenyama bathi bayasibona wathi uyabona mangabe ngingathunywanga mina uNkulunkulu ezulwini ngizokwenza lo msebenzi so wabe isikhathi bese siwa lesitahla siguga siwa niyabona masike sawa lesitahla sabola kuyobe kuchaza ukuthi angithunywa ngoNkulunkulu uchaza ukuthi lento ayikho lento engenzayo kepha lesitahla masike sawa sephenduka saba yishe kuyobe kuchaza ukuthi ngithunywa ngoNkulunkulu lento engizekayo ayizukuphela kuze kubhubhe umhlaba nebala ke ngenila ngasafika eNtabazwe base besithatha oshabalala babekhona lapho bonke babesohamba emhlabeni engumcelelayo nje woshembe ukuthi baze bamkhumbule ngoba sifundisa okuningi kulela liso base besithatha ke besisusa lapha emzini wabhombela saya khona la eCity Hall saphiza sibona lesitahla ngoba sa prophet ubaba mkhulu angawathatha amatshe amabili asekhaya nje hayi phela manazaretha lento yinhle ngangenzela nezizungulwane zakithi eziyothi bajengiswa lelitshe zazi lelitshe laliqhamuka likwenze njani ngoba phela uMnazarete kuthiwa ngeke kubhubhe kuze kubhubhe umhlaba amen bese kuba khona ke eManazaretha isikhathi sokuhamba ke kaBhombela emhlabeni Thiwa ngesizwe wafika wenye indoda nayo igula nayo ifudumele wasethi totobe yewela lapho ngaphesheya kuyona ekuthiwa okumngoma wathi mayefika umngoma athi mngoma sesishayile isikhathi asame mngoma siye la besisebenzela khona umngoma waye ubhacelele noma zazikhona iphone walele esikhumbini jowayilele ewubhaqa kepha wezwa lamagama uthi awunanga omkhulu ethi asambe siye la besisebenzela wavuka ngezinqa wathi shemba ngisagula hamba wedwa manje kodwa ke mina ke ngiyabacelela abantu bakaMngoma ngoba uMngoma wabalimaza ukuthi uNkulunkulu azabakhumbule ngoba uMngoma wavuma ukuhamba nawo babamkhulu angaba yikho into eminyama kaNgoma ngabe khanya zonke izinto wayemusa ezulwini uzongena ezulwini ungena nomnikazi wezulu akuyona into encane leyo kodwa ukhona ukhona udalela ushwelezi inkosi ibusisini kuzwini